Joe Fo. Heibio I David Cottrell, gwaith da gan Fo. Mae'n grysau diagwynion o'r flaen, Edge un ohonyn nhw. Fo yn gwthio Cooper yn ôl yn ergydio. A Mike Lewis yn arbed I tua'r y fainc i'r Barri. A Jason Starkey yn ei gêm gyntaf wrth y lliw. Yn absenoldeb Bruno Lopez. Brazel yn colli allan I David Cottrell. Cottrell, mae'n ewle o flaen. Rhys Cavanagh yn ergydio. Siepaniac yn ei harbed I, ond yn methu dal gafel arni. Cottrell, mor gyfrwys I symudiad. O heibio un arall, Jordan Cottrell yn dal I fynd, rhediad da gan Cottrell. Y bêl yn tasgu I Clayton Green. Green y capten. Y croesiad at y canol, Siepaniac yn dod! A'r chwiban yn seinio cyn I Prest, roed y bêl yng nghefn y rhwyd. Llawio oeddi gan Evan Prest, dwi'n credu. Yn rheoli gyda'i law cyn rhwydo. Mae'n wedi bod yn her i'r chwaraewyr yma, ailgydion I tymor ar ôl y bwlch, a mae hwn wedi bod yn hanner cyntaf bywiog. Cavanagh, y bêl I mewn at Nat Jarvis sy'n cael ei dynnu lawr gan Aaron Simpson. A dim amheuaeth, Lee Evans yn pwyntio at Ysmotyn. Oedd hi'n dacl fler, oedd yn ochr anghywir I Jarvis. David Cottrell yn erbyn Siepaniac. A cyn chwaraewr Cymru yn rhoi'r Barri ar y blaen. 2 funud tan yr egwyl a trydydd gol Cottrell y tymor hwn. Green yn edrych am Cavanagh. Rhys Cavanagh wedi edrych yn siarp iawn yn ei ymddangosiad cyntaf Barri pnawn yma. Dod mewn ar y droed dde, yn edrych am y bosyn pella! Ac yn eich nymanu Hi heibio, cyn chwaraeol Bristol Rovers wedi gwneud cryn argraff. Y bas hir yn edrych am Cottrell, mae'n tynnu honna allan yr awyr yn wych. Jordan Cottrell o sgiliau ergyd, Siepaniac yn ei gollwng Hi, Jarvis yno. A'r chwiban wedi chwythfu. Nat Jarvis a'i ben I ddwylo. Dwi ddim yn meddwl bod o'n cam sefyll. Llinell y Cwrt Cosbi'n dweud hynny wrthyn ni. Ond fel lawiodd Jarvis y bêl I dynnu Hi o afel golwr Derwyddon Cefn. Penderfyniad craff iawn gan Lee Evans. Edge. A bas yn un lac a pres yn ei hennill yn ôl. A nawr te, mae'n drin ebyn da I grysau cochion y Barri. A diw Mooney a Simpson yr amddiffynwyr ddim y cyfle yma. Jordan Cottrell o hwn, mae Jarvis a pres yno. Cottrell yn mynd I hun. Feddwl wedi pasio o bosib. Mae'n pasio nawr I Evan Pres yr ergyd. Siepaniac yn arbed. Perfformiad tîm 6 ucha gan y Barri. Look, it's great to be back. It's been great to have that sort of competitive aspect, if you like, at the end of a training week. You know, that's been a difficult phase of this lockdown period, if you like. But look, I thought in the first half, played some good stuff. Maybe should have capitalised on a few more opportunities. Second half's become almost like a game of basketball, really. And you were probably expecting that because, you know, first game back for us, first game back for them, spaces were getting a little bit big. And our keeper, I'm pleased, you know, away from home, he hasn't had a save to make today, which I'm delighted about, but maybe we should have been a little bit more ruthless in those counter-attacking situations. But first game back, clean sheet, 3 points away from home, delighted. We've created good chances in the first half and just maybe not worked the keeper as much as what we should have done. To concede late on in the first half was really disappointing, and that maybe changed the sort of the half-time team talk as well. To be fair to the players, they've responded really well at half-time. We come out to the second half and we haven't let that affect us, and ultimately we just fell a bit short today.